مرحبا من جيش السعودية العربية خصوصا manama ambassadeur boko hainir fanyao yede uzibeho zahija yabangabeza leo naza sasa na kama wabeze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، اليوم نستقبل أول دفعة من المواطنين القمريين، وهذا حسب توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وهو عمل إنساني قامت به المملكة لأشقائها العرب والمسلمين. ونقول bili wana wakomori bukao heze amri za hemfaume wa henti Arabi Saudite daula ya Saudi ihimi hawarenga haruma enti ya Sudan iwabehe haruma enti Arabi Saudite iwabalie tena haswa wana wakomori iwarejeze haruma zefamiza hao buko yonge tarajamiyo ya imani ya hemfaume wa Saudi wahunga mhono ze daula na nyanya hamane daula ya Komori nge tarajamiyo umshinzi wahe mikataba no unanya ulio baina ya he owafomeo wa ili harumantizo mbili no pamoja wa henti ya Saudi na henti ya Komori. وبعد الطلب التي تقدمت به جمهورية جزر القمر، عملنا على تقديم هذا الطلب للسلطات السعودية، والتي بدورها قامت هو تكفوها ويتاها هو سوني مضامانه هي الدولة السعودية دابو زمكنش هليو ريستقبلوا ونوانو هرمي أرضية كوموريين. وللعلم يعني حتى تاريخنا هذا تم إجلاء أكثر من 11,000 مواطن من عدة دول، تقريبا من 110 جنسية، والآن هم في أمان وتم إجلاءهم وترحيلهم إلى بلادهم. بدنا مجملها وكهت تاريخ ليو ينتي سعودي vukisha kiasi ya zihukumeno mweja za wanadamu haruma nti ya Saudi boko haruma kiasi ya nti jana naya do wandu wao warejeo haruma nti hizo nti ya Saudi ihimi hautekeleza zidhamana hizo za kibinadamu. نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما قام به من جهود لمساعدة الإخوان والأشقاء في الدول الإسلامية والعربية والدولية. هو بنادم غير شكريا ومفهومه انت يا سعودي نمwabili mwahe heje jitihadi wazifanya na instruction wazitoa ilio wanawanu wawasilo harumwe makazi hao na neze daula abukao waungwa mhono harumazen ngozinu abo marhaba menji. abo ngamjungani na ambasadori nishukurie ya daula ya Saudi ni mfaume ni mwanahe waziri wa handa zijitihadi wazifanya pia
naona hatu walo Sudan wavuke warwasulile waini shamgwa ibenza yawe shukura handani ya Mwenyezi Mungu au kaya kabati nongoro jozifanya cholizo mgwanzao wange ngarshukura Mwenyezi Mungu omuhima wajiri Sudan wajiri ya Afrika kamili hawiye dunia kamili akamono kaya Sudan kama Afrika bak shaba kama European wakama Asiatiki wakama Amerika wange omuhimba unu ngarshukuria Mungu bo wanatu wavuka rishukurie Sudi wakubali wawarenga ranzi Sudan huja Jida waudite na hotukufu hao na ulaundo hao wakubali kaya wabali wajaunle wainu wengele urenge wahadani wahaja wasaku wajeje kamgwa benze wenge abo na mkiradhi leo basikenongo iso ushukuria Mwenyezi Mungu riombe dua Mwenyezi Mungu ajale mwimba unu ukazibanu haraka enko doni kazibahana Mwenyezi Mungu ajale nsi ya Suda yonsi na nyasi watu warudetse na wahunde ye security hao ni amani waanshi haru maundo kama Mwenyezi Mungu abenze riombe dua Mwenyezi Mungu ajalie ya Saudi Arabia izo wafanyao rekada harume dunia kamili rekada harume zinti Kiarabu au za Kiislamu haukabake amani na usalama riwambie ukagarombo Mwenyezi Mungu anikeze nchida ngasi dingoni mao haini ba msaada rjosh darfanye no wasular mwadhamana hiyo garjo fanya abo hamara asa marhaba mengi Saudi Arabia cha hususan manama ambassadeur boko haini rifanyao yede uzileho zahija ya bangabe za leo naza sate na naza sate kama wabeze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أزنجوا كمرو جاسلو رسول بهذه المبادرة المملكة العربية السعودية من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ونقلهم إلى جدة ومن ثم مساهمتهم الشخصية لنقلهم إلى جزر القمر. ولم يكن هناك قمريون فقط بل كان هناك أمريكيون وفرنسيون وآخرون ولكن المملكة ساهمت في نقلهم إلى المملكة ونقلهم وتسهيل عودتهم إلى أهاليهم. وهذه المناسبة ليس مناسبة لإطالة الكلام ولكن فقط نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ووحد كلمتنا وألهم القيادة في المملكة للقيام بهذا العمل الإنساني. فإنني لا أملك إلا أن أجدد الشكر والامتنان إلى قيادة المملكة العربية السعودية مؤكدا وقوفنا إلى جانب القيادة في المملكة لكل المبادرات التي تقوم بها من أجل إحلال السلام والأمن في العالم وخاصة في الدول الإسلامية والعربية. كما أن هذه المشكلة هي مشكلتنا جميعا لأنها مشكلة ألمت بالسودان وهي دولة إفريقية ورغم ذلك قامت المملكة بجهود كبيرة من أجل إحلال السلام في هذا البلد. فلا نملك إلا أن نجدد الشكر والامتنان إلى القيادة والله يحفظ المملكة ونحن وراءهم في كل ما يقومون به من أجل إحلال السلام في العالم. والسلام عليكم. كما أنني لا أنسى الشكر لسعادة السفير الذي يقوم دائما بحلقة وصل لنقل مطالبنا إلى القيادة في المملكة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام أنا مكلمة وكيزونغ وأصدقائي كاكاهاسي بابولي هذا سما ورن ترون وشيزونغ. Cet événement, c'est un événement très important qui nous oblige à adresser nos remerciements les plus sincères à notre pays frère, l'Arabie Saoudite, à ses autorités, le roi et son fils, le Premier ministre, pour tout ce qu'ils ont fait pour essayer de sauver les vies humaines de tout le monde entier, mais en particulier les enfants qui se trouvaient au Soudan. Tout le monde a suivi les difficultés où ils suivaient, mais ils ont eu cette élégance de les transporter du Soudan à Jeddah, mais aussi de Jeddah ici. Donc on tient très sincèrement à leur adresser nos remerciements. Sans oublier de remercier Dieu, parce que c'est lui qui a fait qu'on a pu faire ça. Nous on a fait notre demande, eux ils ont accepté, mais c'est grâce à Dieu. Donc on remercie Dieu d'abord pour avoir sauvé nos enfants, parce qu'on a connu, on a suivi jusqu'à maintenant l'intensité des affrontements, mais Dieu merci, s'en sauver, donc on le remercie. Et puis aussi prier pour que ce combat cesse le plus tôt, c'est le mieux. Moi je fais tout ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte que
ces affrontements cessent pour que le Soudan puisse retrouver sa place en Afrique, mais aussi tout le monde sait que c'est un pays frère avec lequel nous avons toujours entretenu de très bonnes relations. Donc notre souhait le plus ardent, c'est que le Soudan reprenne la sécurité et la sérénité pour continuer son chemin, parce que non seulement que le Soudan, c'est le cœur de l'Afrique, parce qu'avec 7 pays frontaliers, mais vous savez les évacuations qui sont faites, il y a des Européens, des Américains, des Asiatiques, donc c'est un pays où tout le monde se retrouve dans ce pays-là. Donc la sécurité du Soudan, c'est la sécurité du monde, la sécurité d'Afrique et la sécurité. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne arrivée nos enfants. Vous êtes chez vous. Remerciez Dieu. On fera tout ce qu'il faut pour que vous soyez chez vous en sécurité, en sérénité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.